Sini tapi mau ke rest. Leng la mong. Itu kahom. Sabu leng lai mang tongan musuhnya. Apa itu tong ke baru? Bobo musuh zanaro. Leng lai mang tongani. Naki bahai kapra mang tongani. Kubi juga. Senang kan salah teh ini na bro. Bobo salah ni sendiri. Tam payan sa. Jotor hanjay de leng lamu. Di leng lamu. So the rest. Itu kahom. Kengma borong no. Especially kay dono pwede klayaro beng ayo nong kay to go lengzak na kay to subla samong humong klay pay leng lay tong ika ba leng la nango pam kiri kay to tam kay to tuti beleng asla go aba hay ke beng ay layo sabi andro bor beng ay zakap because ela bagotam sijato Genesis chapter 2 verse 2 Genesis chapter 2 verse 2 살진이 살로케 가이돌 비니 아스나마니 사무로 파이카 보베박 당마니 타거이 살진이 살로케 랭라카 Hey, tamni sija he rested from all his work. So the guy do kaham. Ka os sija kok thay no pori hui ban no gui kung no boro kai to no bahayang zak like ha leng zak nai kai to. Awin bagai leng lakha. Bahay no le bahay ma tong zak kai to ni busarok. Leng zak ma bagi da leng la. Na tamo bomahay palpas roto. Leng la mo na bagay worship kanya bagay. Borok lo pro na bagay. Tama kan? Binte kuno salam zame sikri kya. Sedekah itu kaham. Praise the Lord. Kaitor leng sadei leng lamania. Kaitor 6 दिन लगातार samung khlai lata chaka bahai buya. Sudi kaitor kaham. Hallelujah. Praise the Lord. Or kill the khlai nai. Genesis chapter 1 is me. Okay. Chapter 2 ni verse 3 zora bewang zagano God misi sijak kaitor misi sijak abon poreng keno selajari thangkar no check the claim in Bible puri group abon poreng tam ya dengka Lord God. We like a God created about this sauna. Hel krai kaham ke pori nai male chapter 2 ni verse 4 ni simi keno tam chengka Lord God, the Lord God. Itu mana? That means there's something special, something unique. Sesekok hujat tonggo. Hallelujah. Kau berobong ke kaitor ni subrayung kaitor ka. Pulang sudu kaitor. Chapter 2 ni verse besar
for siwi kakeno subrayung kaitor aribo tam tomaro. Praise the Lord. Because in Bible poriu ke chini mokola bahai nalai observe khai tiniwo kana sadinin gan borokno kami sanai kaham ke khel khlai poridi gwang ma kok nini bagai huijak khatijak tongo kok do bujislap ka bujislap ka hallelujah sadikai to kaha okay Lord ni Hebrew kok tamo sab saiman no Lord Yahweh spelling baik mai way W-E-H tam ni Lord ni Hebrew kok Yahweh sinarang mandara boleh ke data rok kemai thamai ni praise the Lord God ni tamokha Lord God praise the Lord taman tamau Yahweh kaitor hamlana sende subrai nya diba subrai ni main kok Hebrew kok oke akko sentam no bini meaning Yahweh ni meaning tamo haleluya subrayo kaitor Yahweh mani wo tampo huijak tong Y-A-H-W-E-H Yahweh sedikah itu kaham God wants to have a relationship with man kaitor borok bai halok naragimang tongnamu chungmani tongnamu sungzabu haleluya sedikah berkahau tamo Lord tepazakmani logi no aro borok ni thanio tam khurna naike ang nini kaitor ang neng baimang halok naragui tongnamu sunggo amen bujislap kada sedikah berkahau Jabrus senamui tongpul oni God oni kaidor senam baikeno tam tezaka lagi Lord God Yahweh aikaba subrayum kaitor hunmao tam kok huijak ke kok kaitor je bobini yak baike borono senam taka bobini kosol ke bobai ma tongna musung zakmano bumung ni bisingtei tamo phunukmani samani jadi kaitor kahau Zepurban kaitor tamo bumung ni bisingtei mang samung klayara Abraham Sarai terus kenapa Sarah
Apa ke bung chance ke klay ya da bung munggo tam tong musasik je bo musung sak mano borang et ke klay ru sedekai terkaham Zemon asai puru Jishu bung tamo Jesus oke Jesus saya bilang na ia belum tam tebasaka Jesus Christ saya bilang Jishu simi sebelah logi no je puru bo anointing klaisa ka phola bai ku belum ka tamo sok pakya Jishu Kristo sok pa ma logi no something dhamaka nga jeka bung go phantongo haleluya nang je puru kaitor no subrayong kaitor no 다시 말해서 빨리 그랬었나 아니 수브라요 능가노 가이로그 정그 tamu termane asubrayo awodo tanto kaitor porokno ya kana musung zagya kibina musung zagya bobai mang boropai mang ke halok tong na musung zago praise the Lord hallelujah okay termane lo kisi terman kana buzina sen kana tabule sadi kaitor kaham Dini ozara onor jotor jena kong sawo jeng genang no ungu hungke kaitor no genang lainai bini kong no genang lainai kaitor ni kong genang lai ro kuniro buksang ya praise the Lord nengja serengi tongmani something special abuni bagai kunjo kekerja kenadi amen pros no tamo tam kaitor la de lengza ऐसे बोले कौन बात हालेलुया सदिकाई तो कहा संसाइमान का ओल्ड टेस्टिमेंट परिमाओ बो ते या गुलो जिशु क्रिस्टो संसारो कंप्रूबो और संसारो तमे क्रिस्टियानो बोनो इम्पोर्टेंट लाई बोनो इम्पोर्टेंट लाई Sebab je kaitor je dino leng lakah ni Bible bo saya diba adi no tam hanza sabat mane tamo 7 7 buskala ble 6 dino sabul senam borokno 7 dino ke kaitor tam saka ha rest I'm like arrest no tam kis sinizak Bible sabat haleluya ke tabuk nizikai to so sawo lengla di awas Jisu ke kok sekana ya a lengla mani di nomang sam ke klai hamya hambo ke athini utam kha je o sabat no sida kabagi tongai ro Jisu no busu hakeluka kenari kenuka apa kita butala musung zak lagi bo saksano kaitor ni goshiu cini kaitor no bo borom ria kaitor sawo leng ladi phona los leng laya sedi kaitor ka praise the Lord hai ini no dorba nang rable getabuk ozaga sabat only 7 as hatin do robar tabuk kama buziar ke robar na sabar nang layu actually sabar robar ya Saturday okay robar ke 1 seat buziar ble 2 ke bobo Monday 3 ke bobo aba ke 4 5 6 ke bobo 6 bobo Friday 7 bobo Saturday sering dah ketabuk sabat naman ya sabo Jisu cinta mani ya bolte no tamni sanai akkeron je sajaman ya bono berlaku dia kai to sakaba orang sababo he rested from all his work
bobini samungni lengla kasani samble. And God blessed 7th day. Sabno kaito blessed like declare it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. Kathar ni sebut declare it blessed. Kaida so the kaito kaham. So the kaito kaham. Ke on sagawo tam buzimat se. Je kaito lo sawo lengla ang lengla ka ni sablo poto. Tahu bor lo kapuno tam ke accept kaida la kya. O dino lengla ke matang zanai. Bor ni konsep habza. Kaito ke tam sa ang sabong pai kya lengla ka. O sal holy katha. So the kaito kaham. The same je Jishu o sunsar pai krosso kanda buzaka bonizi no o salo tamo lengla uni hai na rokoi tunya bona kitam klai yakung yakmaya nubuke yakung yakmaya hamna thake hamri rohor kuma sasa ki an khafari sairo o chairo apur bo example tamreba ne nini utno ke bole ada sarna bagindo nitiklai sarawriyo abono ke samung jagya koroksa boro yakung yakma enoi klai tongsa hammani abono ke bole nang mokoni busung jago tarmane ta boro o bini samung pai noba so phema ke lengla mapu koroksa boro nani tomano chobai rama ke abo ke lengla mong sebai manipu mana aro boro tamu itu lagi ya, kubur itu lagi ya. Nah yang mengkori mano, nah yang mengkori mano. Apa ni bagai Yesus Kristus wai besok saga, oke, kebangun bantu saga, tamu ni sabat ni bokro, angse. Hai keba je rest ni boro lenglai to memani, apa ni bokro, angse, Lord. The Lord of Sabbath. So the Lord. For in Matthew chapter 12 verse 8. Mathai baroni at tam sujato. Sabat sani serai dah. Je salno bortor jak layo as halni bokrok sabo. Mark chapter 2 verse 28 arole. Mark chapter 2 verse 28 aratam sijato. Abori bagainya boroni sajla angka sabat salni bokro. Bokro. For the Luke chapter 6 verse 5. Luke chapter 6 verse 5. Ukhra serai dah. Tabuk je sabat je rest henai. Okay. Kalau baru sabat Hekau kaito lengla kami saya tiba asal ni bokrok sabo baithan Yeshua Bible sabono subayung nigoshi dinisa Jishuno subay nigoshi ke tarmartamo Lord nigoshi jane sabo Hingla jepru kaito lengla ka Ini pai kan keno kai tu ni logi utam ada ka lo Allah sabo Yeshua ketar mana no lengla mong ni jas hazari tomani rest ada ai ke bas sabat abani bokrok sabo Yeshua sedikah itu kaham serai dah okay tabuk tam sejak to
je sijak tomano je se porimao tam buzimung tong ke sijak tomani ga ke Yeshua no sabat ni bokrok. Amen. Jadi Yeshua no sabat ni bokrok. Tetapi sabat ni bagi ready money. Kena dikam ke. The Sabbath was made for men. Sabbath borong ni bagi. Tar mane to mas Sabbath bagi di rest bagi bagi. The rest ni bagi was made for men. Tar mane no borong ni bagi kai to tam ni diklaja. Osun saro asena yang lo. Lenglamu. Sedih lenglamu. Berboroda. Borok seres manjaka. Abudi login tam sopakya rest sopakya. Tar mane no o borok ni bagi tam re diklaja rest. Borok ni bagi se rest. Rest ni bagi borokya. Ahapka. Borok ni bagi se lenglamu. Lenglamu ni bagi borokya. Ahapka. Sehingga di pembicaraan. Kamu borok ni bagi se lenglamu. Lenglamu ni bagi borokya. Kamu bisa taruh. Sedikit itu paham. Sedih yang orono. Haleluya. Praise the Lord. Posa hilik ti lengza borok. Karman tamo borok tamo ti lengza. Posa banglaman yang borok ni. Podre pod age, podre pod boyos, cengman ismi osungsal tongsak zora. Borok tamo holai. Posa. Ketabuk Jisu tamo invite kai. Posa hilik ti lengza ro. Matthew chapter 11 verse 28. Sedikah itu kau. Perdi. Posa hilik ti lengsa beba gororok ani thani thaji. Angno rokno lengla ruwana. Ang norok lengla ruwa. Sedikah itu kau. Praise the Lord. Salsa darah. Lengla musik. Salsa ni bagi dah. Sabat dia ni bagi simida. Jisu paimani salsa lengla morona bagi ya. Tamo lekha baya za lengla mungnon ni pontok na una bagi se. Praise the Lord. Sedikah itu kau. Hallelujah. Okay. Tabuk pedisen bisa Biblia kita layan. Choi ni selesai kan tamo. Five. Six ni beratan five. 7. Choi kesarada kan awak. Choi sab ni number. Borok ni number. 6 choi ni number ya. 6 borok ni number se. Tang malu choi ni saus namza. Biblical 6 meaning ke borok ni number se. Sedikah itu kau. 5 ni tamo. Kairok ni number. Grace. Eblen 7 ketam number. Perfect. Complete. Terus kenapa? Perfect number, complete number. Abang ke borok bahasa kamu grace by complete, perfect ni kecarok. Sedikah itu kau. Selesai dah. Borok ni selesai kan tom grace di beratam tom complete number, perfect number.
complete mane propajak suk number. Grace mane khayok mani. 6 mane borok. O borok salbrum no bojaga tonga nangai khayrok ma bai samung paijak ni kesara tonga nangai. Hake se bo sei nungi tongai. Sedekai do kaham. Haleluya. Serai dia. Buziya tau. Habiya tau. Hingga sentam nu kajisu tau nu invite klai lengza borok poza hilikma tiyi narong ani thani. Oke bahai ke borok lenglai tong mane poza hori tong lai. Karena di bagaimana zagi? Ada masa yang nana kiri zagi, makai zagi yang nana kiri zagi, bersama yang nana zagi. Dan podke je sengsaro kaisa daily je borok struggle kai tong mani. Bebak nana borok tam kai tong lagi ya. Poza zagi ruzui tong lagi ya. Sedikai durkaham. Lord mane tamo subrayo. Okay, subrayo kaito mane tamo kaito jengbai ke daily fellowship klai halok manjui tongna musu zagu. Aboni bani no borok senam zakino tam ready klai reka rest. Hai asugui siring sam kuri ki tong keno to halok narwi tong malai ble brother tong thangka bengko okay sister ko bida thangka ayang saraino school to napano azaga kuno halok tong jani sapra jaya da sadikai dor kaham adam iko omoni ni khato ni de puno kai do adam iko ni bagai thai beleng iden garden oro sajanai obab tong nisa grei sadi angbai halo arti abuni bagai dinini simita musta dengka rest tarmana rest adina sima bahida angkel monisimtam saka ansa khlaijak naise kerikya tangjak naise tarmane no 6 ni pore tam sengka 7 tarmane no pura lengla mumangse. Haleluya. Borok wasyapano keto mai borna bagi senamjang mania. Borok senamjang login kai to tam senamka rest senamka tarmane no borok ni bongtogo tam to daily rest rest to kai to bai halong narang nani. Amen. Haleluya. Sedikai to kaham. Okay. Piaba or rest no borok saydaman. Manu. Adam saymi atiba. Bukai to halong nabi tengi atiba. Demang titong le. Jadi dalam bos ramza kaat ini simil bodeli kai deba. Kada kai to de extra kawasapan bono ring pakai ba. Bomang kai to ring kai to halong nabi tengi da. Kai to boba. Bupur kai to ring pakai bono. Betai sawi kok kena itu hujan itu tempat pun sekai to ring pakai. Abis selesai sekai ring pakai itu kena tak. No, ring pakai dah senangnya. Buat daily lenglawi tanggo. Daily malai kok sawi bufur baru ringan nak. Abang ni ring terak sab tamaro. Kisah nak nukian, gangan jama. Tomalia dah sara ni kubulok sebelah. Anu nunggu nabo. Ganti kami dah kukerai. Nok mana kodor kukerai. Nokla kerai, bari kukerai. Kau hain pera depan tong cerita. Abu tamu ringan musuh saya. Ama sera ama ringan kan pai kurubi tuan jauh. Apa ringwa tak kan ke? Okay? Tapi because boring jangan ni jodoh. Haleluya, bos
bos tek to hagi propana tek tongja ko kana tongja ko haleluya nengri ne ba aba hagi tau ba bo ne tu tamo on pon pan na ne chu ba tong za risto o bo lan sa to ma ya ada norok sa tabu tamna ni man tabu generation ta asal ama hai attachment kire tam ke tanam za rumah ka asal kawan ke tanam za la sering tanam sun za ya ring yang ke sa da ro mo ring ya bo ring yang ke sa da suka ada jadi kai to ka ha oke ang sabta kaisa 너무 수업 백라들이 그만하면 원수구나 그다음에 더더라고 이게 원수 때 비니 이만으로 오고 아마 이게 원수 있잖아 다음은 이만으로 가서 오케이 녹 이만으로 녹을 부담자 가만히 무슨 담이 도미노 폰 클라요 담스 스트레스디 담은 가본가 그꼭 서야 꼭 마사가 다음에 디카이 들어오기 또 할렐루야 berarti ni bang tam no busiman kake bo haksa ke tona musunya oke gara ku kemak mane je berbona waktu kake to sani pore sakan pore sabta dui sabta borno sogi ne to kaise long mane zona ni tam haksa oke abu hake no ang isis haksa lo tayo bai sabni pun pakya ani amani kol an halima pakya but ang nogo tong purko na klanya nang bana ang sa amang nirigo Adam kaito babu subrai niring sakzora kun program kre piaba Adam thada thakka rinani thakable kaito no riring kha kaito no rimliya kaito no samono nangjakliya bozaro huijaki tomi kya tambah ke bini sak bolza sabo paimari pakya angnok ni haksal ni se ama no kol kayu ang ama ni sai tamu karangke because ringnai babu kerika sepro agur tolo ang bara thang upor na rong bagai salo wai ni kol kayu wai shu wai tha thumo diboro te sarigo diboro wai shu koro pat thung bai saringke 사츠번호 미승야 먹고 사위 코랑 그나이 나나나나이 다음 부사 학살로 오케이 아티니로 타북 앙릴레 카이마니 통고 카이토르 와샤파노 승복 비니 먹고니 학살은 등부 송자기야 사보 학살은 이탄가 사보 말이 가기야 땀리링바 는 보러 Sedikit itu kau, borong wanita berbus kamu kerja, hemle, bobai kerja, neng borong angbai dana buibai, neng borong ane bus kamu tu nanti krosen bus kamu, borong neng asin mumuni ane tani wei kerja tu, seni sak, oke, seni tinggal neng borong seni sak tu mosang saya boleh tani sih, neng borong ni seni, aja tapai. Haleluya. Je pupono, oke, kaito ni kok bupuni korban ni kok, oke, sencini mokol bai, cini buzima bai ke, buzina na ke, te neng mungsapono serungui banyak. Adam ni tadi kaito neng boroh ni rimani location singnya. Kau bisita. Adam mistake heaven semi ada. Haleluya. Sedekah itu kau. Tahu ni ya baiknya mani keplay baik hangga. Tahu sengkata tamungka, tam sananya. Ustaz kucing siu, ustaz kucing bawa kelajak siu. Ani yang ini keplay siu. Nakar sih, ini pakai bahasa. Tengah teh ustaz, orang rozok orang busri tunggu. Menborong ni sing sama setam sabo,
nengramani bere charo wano pagka kai ke bere masa yang syuta kai jadi motor sasekang sio bener tomblana hai ke belum mau itu di belas sana makan jangan deh zo tanah bosor nubi mau kena siapa Adam kai ke mereka bono bosor sama mereka tahu lah apa bosor orangnya se neng bosor dia ke ina ke makar lo tamu akai terus kutuk sa kau puji selap pada sedikit itu kau sedia merono Ake sentam semaka kai thoi borong senama log no tam ready clear ke borong ni bagai rest lenglang borong ni daily ni je tongnong tong thai abuta mungkin lenglawi tong nani tei kai tu baike daily kok salai alok ni tong kai tu musuh jak su hobo Ambang itu God mangse serampai kira tamu tangga Lord God Lord ni meaning tamu Yahweh ni bishing ni meaning tamu Hebrew conversion siapa tangke kai tu borok pakai ring sama musuh zago hai ni tu jisu tam sabah harus subrai ni ring ni aku sebut tangga siapa ba tang Lord tebel borok lagi no serampai kira kai tu ni kan tam sobat ya Lord Dalam tangzanga bagi Roman chapter 10 verse 9 tenis tentang no poito kladi subang negosi. Ini lo tangzanga ni sao. Tarmane no o borok bagai dot deli tamu namu sunza rinjana mu sunza go halok manjui to na senjema nama babu. Oke. The papa nudi the bapa tahu cing no solo to ho. Ang mu sunza babu nute boa mu sunza go aman untuk apa haimeng itu salam nu kong serai asake bumana aman untuk bupano apa bu taise kenapa itu tentang tongsak sase nogo rangsa itu sampai ba babu nungsa kan log lagi no benga darang hap tam tongsak asena kai tu babu nungsa nu sungsa ko haing se borong asena haleluya awse o panasa babu nung yawise Pilih gitu bicara. Sedikit itu kaham. Sedikit rest. Ani bagi senang zaman isi. Tabuk rest ni bukan sabo. Ya panggil sini bono. Ambil tabuk sabo nono rest lima nai. Rest ni bukan nono rest lima nai. Borok tamu kemazaban. Halok kemazabu, lenglamu kemazabu, halok mana? Are lenglamu no. Jepro lenglai tu laya pro no, ok salai halok mazulai tu no. Kazang ni piog nani, halok manjur nani, nengle paikya. Tam manjur nani, tar mana halok tamu ithaka, halok tamu ithaka, hai tu mani. Kesaragi yang ditangkap, tahu koroksa pahit tam pahit nai, sao mantu pahit, Yeshua, Praise the Lord, neng kemazak manita mo halo, neng kemazak manita mo rest, abunu seboro nani pahit, pia borok ke rest borok nanti itu lagi, sorry baro ni sih rest nanti itu lagi, yang rest tete koroksa sih, bar rest ya boleh. Barresia, sonibar robar sombar mana resia, res ni bukan itu, res pun ni sepai tansi, sabo abo kaido Yeshua, bini tanyo je tonero boros yang lalu itu bagaimana? Resno, sedikit itu kau, tiba, jadi cuma sonibar sonibar pan kata, baru tu ekor terus gotong lagi, tiba kita baru tansa bubo, min sabun kerja besar. Haleluya. Ang borok kon dakasyan bagus program kan. Soidini bagus program kan nung bawang bawang. Tiba. Tiba di jaraknya.
Piam kai da tam nai daily bobai halok jeng manjui halok gerang lai tong lai ten. Ka abo hai kutung nai ba bayable bisingo senga nang sina a rest ni bugra. Amen. Ambagino the rest himself can give you rest. Rest no mono rest rimano. A rest ni bugra sabo. Tabu yesho tanda. Ze Adam kemazak meneng Abraham piuka. Yapa krobi kai teno kana kai. Hallelujah. Sedia ngorono. 6 tamo. 6 sabno represent klai. Borok no represent klai. Semborono gabo. Revelation chapter 13 verse 18. 6 the borok ni number Bible sujak tongo. Purdy Revelation chapter 13 verse 18. 어느 신하나고 신하의 거럽고 아이야 브레 럼버 레 카오이 사이마노 남니 흥바 아 남바 응카 뭐라 걸사니 뭐 오너니 남바 응카 666 Okay, according to Tabu. Wisdom is needed here. Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast. This kind of like, it is the number of a man. 6 some number borok me. The 666 maratamo borok ma tinta. Okay. Tabu original system behind Thai 5, 6, 7. Now 6, 6, 6. Untuk the pattern of Hobzabia. So 1 to like a tam pine and Bapuila. Amber 6. Almost soy bulana. Nang school tam lima poriba. 6, 6, 6 da. Kairoma borok take complete. Sabo kairona ni malik kaito kasara sabo borok samung paisa pairi ni sabo kaito samung paisa pai kaito ni kairoma ni kasara thone borok no hamsaja tabu puila bo borok kasara bo borok yak lo bo borok tamana kaito to dongsi am bagai se triple 6 ta manja beast. Kau lebih sikap. Hallelujah. Normia pori mamia ze pori pronoun kena lagi. Beast, false prophet, apa kese a hello kick lagi zaman ni. Angka kena di. Syaitan, apa syaitan apa ke kaisa simi saya. Revelation chapter 20 verse 10. Semia pur lah zaman itu. Revelation chapter 20 verse 10. Purilah. 하께 버럭너 라마 걸어르나이 서이탄 Hey, 아야 브리바이 아 디에리 파트라 hey. 클라이장마니 아 허르바이 근득니 Betul dia, rok tinta tong lagi. Beast ni beast angka, 666 ni 666 angka. Bukan boleh. Apa sesuatu kamu? 야 브리바이 Perdi pulang sini. 하께 Perdi, kumpul perdi, English perdi. Pernah dulu. And the Devil. who deceived them Okay. was thrown into lake of burning Pula devil. Ampure next. was thrown into lake of burning sulfur, where the beast and the false Beast botongero. and the false False prophet botongo. Karena syaitan alka. Beast ni beast alka. The false prophet ni false prophet alka. Mane diari patra alka. Or the 666 alka. The devil alka. Muslim abla devil ke head. Beast ke pini. Army hunjuana. False prophet bini army.
Mana bawa Islam zaro. Serai dah. Ketangi beast kayak ketangi 666. A 666 ni meaning tamo. 666 ni meaning ke complete system of human governance without God's influence. Kau dah bisika borok ni se government aro kai to kerja. Borok tam sama seksinai kai to nang liya. Ang. 666 beast. Bus kenapa? Tei baitani mas sokomo nuani zorawo borok tam kha beast ni thangka kai to nang liya. Upang pelok puji payu. Nok fungsar dengkir gas kaki thang payu. Borok tam ni thangka 666 ang. Yang le borok ni sistem bahaya nama ni grace borok complete. Nengkesara yang jadi kena simse khairul mabai samung paisan nengkesaro borok lori kita mau reas kelai enjoy kena nisi. Hai pano borok tam musung zanai. Ose soidan musumano go shuidan ayu. Borok tam sabar Adam ni thaniwo Eve ni thaniwo je soidan kok tuli pheba tamba norok kaitur hai enai norok kaham hamya sinai tar mane no o soidan purpose tamo norok kaitur nanya norok sekaitur but actually already borok bahage senamja kaitur hage senamja tei boba hage senamja khairok mani kesaro ke belai comfort ke okay, complete by karimari kesaro, belai kaksai comfort ke lenglai dona bagi senamja. Hyper tam saka borong tani bos bagian paye, ngol sebebo ya phone tabu, ya phone sini already. Hyper tam no bubuziran mai, noro oh God, oh Lord God, kai tono nanya, mosake puila bon nengno, kesaro bon nengno, pai thago bon nengno, tekai ton nanglia, abono dana bagi payu. And the pro rang. The pro genang. Borok tamu thangba. Nanya. Ang kai tono nanya. Apa yang thang sobi ada? The pro sesek. Okay, sengsani genang sompoti pun apa sopai ke? Fokus nak le. Abang no borok ni bismo tahu borok ni kai to bai calon ni planning sabni ke asoi tangan debil ni. Okay? Sadi kai to kah. O 666 bahake phane ba dino je dino thik ke nunjago. Mera ni bokorong hake kai ni bokorong buthai. Borok phana bobai borok bokrong guna ke phai tangge Jisu dah ke phai ba mera basa na represent kai no borong no tam ke sramai adino soidan beast ke sramai pura. Okay, same jemon Jisu phayo mera basa hake mera hake aba hake no o beast no ba ke sramai mera ni lok sot langi thane pura aba sal phai tongo bini markha ganang simise market soli nai kopus kable tarman tambo oke ano sekolom di mana apa aja kan tangi sobi nai da sedikit itu kau dengar oda buji da to serai da oke cini main topik nu buku tom tini leng la mong sedikit itu kau haleluya tarmal tamo 5 mane tamai ke mong amor kedal to nai laro file bisigo tegese kesak to nai komputer kan o haleluya sedikit itu kau sedang ngorono
samung khalanya bagi kaidor sabrusna noroke sabru samung khalai dong dabu haleluya samung khalainya bagi kaidor sabrusna Already, boros sejata Hebrew chapter 1. Verse last in verse 30. 14. Angels are only servant. Tarmantamo suari se samungklai nero sarben na samungklai ble detamo tabu samungklai le prai tonga ro sabo ha samungklai ne bagi sabo suari pheba o samong tau sab kai tong lai Tanggui, rest, kemazakan. Rest, kaitono, kemazakan. Kaitor bai halo, sorry thangka. Hallelujah. Praise the Lord. Yang le, bawa yang teman boro, 5, 6, 7, 5 mana kairama. Kaitoni kairama 7 mane kaitoni samung paisa complete ak saro bintai tam khaigani dongsa sudu rest kaitor ba bismi tonglen ke saro kebo abos tamu thangka ha complete kemazaka grace bu kemazaka tam bhaso bagya buthai sane bo bono itu benar ini hai appreciation bagi bono sompani kabla sedika itu kaham haleluya pihak bono ni safety jaga bawa grace 5 by 7 ni kesalahan kan bono tik lagi tiba aram ke tombi Aus borok grace sama nangza, complete sampai dan sama nangza, grace utam sa, ada kaya mana? Second Corinthians chapter 12 verse 9. Turdi. Second Corinthians chapter 12 verse 30. Hey, bos sama ke hai. Enggo. Okay, English report bahasa. Sufficient. Sufficient mana kusi kana boleh? Enough. God's grace is enough. Sufficient abo. Hallelujah. Aku sentam sayang sebagai borong nani. Borong hai bertangsa membahai mana ni. Bisa sama makan linta. Bus kenapa? Mau main rumah tiba pasti kaya terborong berhati makan dah. Bus kenapa? Mau plan ke pak tiba pasti. Cuma Kristen dong apa hanya feel kelayu. Mana borong mau tangi coba ke kaya dong mau tangan. Tangi coba dong iba mau tangsa nih bagus tangi coba mana dong iyo. Oh mau tangsa karena mau feel sekelaya. Boka asamung masih mau tangsa na bagi try kaya dong. Tamno busia grace no sufficient nih accept kelaya. Kaya rumano obo nongka kaya cumi kaya rumano nongka apa hanya accept
Tapi tak ada tak nak accept kaya, complete. Jisu je paisuka. Sakable, kai tu butuh pairi kabe bangno. Pairi mana ya gula tam paiban next, rest. At Genesis bori kebo. Jisu Kristus kroso tangke botam saka kroso tangi bo. Finish paisuka. Hai pernah paisuka na accept that life. Hah? Bos suri ma baise bin sumsa na kerja itu. Itu Jisu pai barang kerja. Bonus suri sedang main lagi. Suri ini sekarang lagi mana tolong ke Yesus Kristus bawa banyak nangla kamu kepan sekarang mana ya? Suri mah tu bar negara di Ten Commandments nari dosta kero abo pun di kebra kong maya dosta sematro ke korok seboro rakli malia Moses mana pun di rakong malia ini mansuh nasi di. Haleluya. Rak hugui dan rak hugui. Rak hugui. Oke, coba. Oh, coba. Thank you so much for the correction. Rak hugui. Beda. Haleluya. Rak hugui pada ngerasi itu. Ketabu borok jisuni sabuk paisang nogo. Gosia. Kaitan kairu mana go? Ati metamu itu kah? Bobo zakau pasasa. Komplit buk ribing kan awo. Tambah kelai benar hasil. Haleluya. Kau puisi kan belah. Engkau sik saisung. Tamung sinai. Engkau kau sauna et kayaknya nyai. Nizino. Ay terus sauna. Ini nizi kaya tu kerita mana tongsa. Kaya tu segeri kemana no? Kaya tu ni against government tu opposition party tong le. Tabu opposition party sah bosong saro. So itu, engkau borok orang. Debak sekarang ang, nak sah apa presideno? Hanbok sini presideno opposition party. Itu bah, ML sasyung nak sah logi, nak bagi bagus bah. Independence ke pas anai tong ya dah. Budu nama dorong sasyung susu ke pas anai. Bawa pas kata, sah apa bagus. Government lagi kaitannya. Independence sasyung tu ya dah. Sah kabur pai. Oh independence tu logi nahu, ruling government thangi zaman no. Sah kabur pai bah. Opposition party itu soalnya tu hanya kuasa sikor ke boroman no nih. Bini panbang kenapa ke? Sabun marka, ini tuan marka bela. Kau berbisika. Ambagi se, tangna tangi coba 666 beast, panggana tangi mana ke? Because ruling government ini pantong mahai, tamo opposition party ni bo power tunggu, bebas kiri pano, asal pano tong bela. Asik bayi no, kau bos hojar tile, panunai, pan purung nai, tali purung mana kai tu yang ber nai, jauh, tangi jauh nai, because bini soy, nasi ni tu merong buah gila terangi tak kya oren suke, aje morong bayi mantan merong ke, kelang zaman roksi. Bot lagi totor bungui bakar kong tampaknya. Abla, kaya batang itu kya, kau dek mana langsung sebelah. Kati punai rok, paling punai rok, dek punai rok, nok sabtu terakhir ramai ada, kaya lagi apa kya? Abrok, kau pusi kalau nongkrong, nengkina ada, neng hamzat ketang abla, nona besar, pelangi kang lagi lebih korang bagi korang kubur karu. Mak thaya rok, atiang kunai rok se, bezal kunai sabu bay. Ini tu wajar ni saja. Nama dah thelai, kepala thelai, pigung thelai, kis nama thelai, jadi kita wajar berok. Haleluya. Jadi kau kena ya,
응만이 세 타모 비법 거떨고 해디바 너꼭 그나이 동케 tam problem tong salah aram ke kesaro ya dana borone kesaro grace khairo ma bai complete ni kesaro enjoy khaina simi ada awse borong ke grace no ba hamza kya grace no ba hamza kya 5 6 7 borok 5 no hamza kya 7 no ba hamza kya khairo ma no ba hamza kya a complete a pashu kana ba hamza kya perfect no hamza kya borok Galatia chapter 2 Colossae you are complete ini sisa orang sempurna ya Hallelujah Colossians chapter 2 verse 10 you also are complete through union with Christ who is the head over every ruler and authority. Tam sejak tempur ila, pergi kumpul. And in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Amen. Already sembuh sagawa Kristen bising te complete. Okay, tam sahaja ke, niru tam sah. Fullness because pula so दिखाई तो कहा verse 10 being 6 in Christ you have been brought to fullness माने complete cause of fullness the complete pelajaran kali hallelujah kuplung kata supung sa already so दिखाई तो कहा 이게 전 예수 그리스도의 탄생한 한마니 버럭 다른 그 한마니 따모 아담 그마자건 너 만피가 한마니 아담 그마자카 카이로마노 아담 그마자카 사몽파이작노 아담 본 니지 나탕가 아티니오 할록 서베살카 가복아 살작 소작 할록노 사부 만주 파이야 가자기 동만이니 사부 비어 파이야 사부 가만히 아담노 소이단 꼭 파이게 크이 카카 가자카 아 가자기는 따로 사부 비어까 가자니 비어나니 할록 만주나니 능레 파이야 Amen. Amen. Sedikah itu kaham. Mistake ke nizi ठीक ternyata tangdi. Sadin garam rokno. Neng tomono caya rok. Gol ya reject intern ke. Sasyong abono. 소위 그녀도 당연히 서다. 리 그리 너무 상이 되냐면 딱 무상이 동로 라시 뭉세 시작이야. 스나작 승사작. 아솜사 아바이와 시판 승냐고 아솜사 있는 바 그리 라시나 시작하블래 그 보이라는 사업 번호 라시나 나이가 그 스나바 Bo butuh manda ada kaitan no. Manda ni ya. Nizi ठीक लगा ना क्या tambla nya itu ka same boro bahaya mistake lai ka buka restless ngi tong ka tong ma kiri tong ka tong thona bai tam nang kamu enjoy kanya bagai nizi khak sama na tu nizi khak sama na create kanya na yu uman nang ba restless ngi tong ka
nang ba tong thogi mai ngi tong ka ba tong thog ni bugra nos namle rest nos namle rest ni bokro nos namle a rest ni bokro jishu di ba o jishu ni khabro nos agawo o suwa kris khabro nos ne somsat ni ba ke nizi borok tong thara ba borok thanglai vacation no guli kok zaki tong ba kena play muturman bere thang guli kok zamani bora helgam bora tam bagi thang enjoyment bagi thang yada khaksana bagi thang yada tong thona bagi thang yada tamman bagasla bora khaksana bagi thang vacation subscriber khaksana bugra sabba जिसुनु चूज करी तंगथना बागे बरो तक फैलाय वेकेशन ओ पेरा जानी आउटिंग आबनो चूज खाले तंगथना बागे साबु नांबा कोन बिजिन तना हालेलुया बुगो संवाय सपनो आमा के मा पेरा जाने बागे जोरा गरे मा पेरा या हेपन तंगथनि तंगले बसा हालेलुया ala kema tahu boro saw tahu Panita berai kau tadi, ansau paine dan paine ba, ni nama paine sih berai sekali. Kau tu kering ni nama paine dan nak ni kau sih mana? Mana bagus sekali tahu. Tak paine ni, kerana paine sekali. Sudah ada sekali paine. Dia orang orang ni jangan family member semua. Tiba sih kering ni ni saw. borok phala be kering mana ni ang offer za pari family member to tra sulu suri gala na borok suri mawo kai to dia dari mawo tong thomang za na ya bom bahan sa lai ta ne te bahasa kenapa example pelgan bunyi bagi ini mano bipo sini bagi example tong bagi zaga iklan aja tong bagi sabo tong ni bugra sabo kaksan ni bugra dengan muskai mandi sabo lengamung ni bugra amen haleluya haleluya rang mau hasak to sati thang lebo rest regen ane ra khaksabar naga phadi yeshua kaksan ni tong ni Ini yang lambung ni, amen, haleluya. Sedikit berkah. Puji Tuhan benar. Aku suka puji Tuhan. Ini hai nggak dapat angin turun gila. Nanti kan benar yang artian dan kerja itu. Belum banyak ini saja. Bohong agar kami kelihatan kelihatan itu saja. Hai mahan jelek Adamnya samung tandi dengan apa kaitan? Ada enggak? Ang kisah masih bersalam semua. Kaitan dengan bisa sakai itu. Bawa patah sekeriku. Kaitan bagaimana? Kaya aku ready jaga kaya bayi. Apa sah ada mungkin boleh? Karena kaitan borongno tanggal musuhnya. Borongno itu senang janda sawi, bawa halak naragai, haleluya. Itu bombi ni budi bagi saya tiba, kok kena yang ya tiba, bom tetap saat ini sangat berkah itu, jadi kau kaham, orang dah. Ketabu jengtam saya makan rest money abo je adino kaito soidini bore I overlengla mungni samawo jengtini tam bujiman ka borogo senamjak kheno tei mungsa extra ke bini buddhi tepanani nangya kaitor asiki
bus kamu bini tam nang abu berani kerja senang zaman ia boleh tam nang abu tiang kerja kita. Amin. Sedekah itu kamu. Haleluya. Haleluya. Akhirnya wo tabuk cun orang tongar bahaya no abur mat buzi hui tomung Adam hai empiru ke oke boleh next second chance mampina ni tan tunai jadi kan ini tanda tunai ini barang bisa masuk tonggono bisa bantang banon. Haleluya. First flight kami, second flight tiket dan mana maya tiket. Kau berbisika. Tabuk je juara soli kamu tamu. Kai rumah, Grace. Tabuk tam soli tu. Je five na adam kemazaka tabuk soli kamu. Nengba, borok butari pun bagai kai dorong bukul lebih hai hamsal banti. Tam tamu pada. Repis bo. Kai tu bagai bodoh tu bagai nabi ba. Ada. Sabi kai rumah soli tu. Ti sabi finish work tu. Yesus sampai mana? Abu tu soli tu tabu. Bo file tu soli tu babu. Haleluya. Ketar mana borong tabu je ada man-mani. Asalkan jaga tabu. Punya ada mas kami kai tu je positional ya tiba ada no. Asalkan jaga. Apa ini first Adam, second Adam. Sekarang mana kamu second chance? It's not a first chance. Punya chance apa? First chance apa? First Adam. Tahu second chance? Second Adam ni bising tu, Yeshua ni bising tu. Kemudian tahu second ni kata itu mana ni? Wrong. Second tu kiri kan? Already second masuk dalam pasal tu. Tiada azar ni Adam baik tahu ni pun pelak lukre. Bini bahaya kok naya, ina ni sedang bawa zarawo, khair mobile, sama pajak kesana. Tahu ni apa yang belan, kaya dengan khair rumah, Yesus ni cross atau ti sampai rumah. Ak kesana, Selesai. Haleluya. Ini sahaja sampai naik, khair rumah, bukro, flight, jebru, take off dan apa? Hah? Pas tangga ni diri, masuk serut, tang rosut tang rosut dah, kaya rumah, kaya rumah kerja, kaya Yesus ni finish work, kan sama bayi no, tongpan no, available kan tapi apa, bayi ke, tangga bayi ke, jepun Adam budal tu macam tangga. Ani, adul tangi dulu boleh saya sini. Apa Adam orang bersebat? Kasih nggak lebo? Bon man tiga belah, kostu punya dah. Tiada Adam ni hoite next generation final itu kita dah. Kena saja baru tanah itu. Abel saja. Ken bukan kita. Set asalnya sengkak sengmale. Sengkak sengkak orang luar thang thangpa. Tu kita, ini hai Yesus asal pina ni. Bersih balut tanah ni. Oh sekarang zaman orang bahaya no. Sahaja anda orang naik. Kait tu yang kerja kaji no. Sahaja anda yang kerja baru na bro. Six. Borok. Kait tu cuma kerja tu. Kai tu kurios kai tu kena ketong ni. Kai tu kena musuh kai tu kena ketong maya. Kai tu kurio kai tu kena ketong ni. Imagine kerja di mana ini. Awal ni bawa Yesus kerja di mana awal ni bawa. Jelas saat mana awal chance thamala thambo. Asal kelaya. Sana kebot 666 nak. Himna kebo 666 nangai. A 666 by the kebo
day last time cho không cho được này nâng ba cái thằng như tôi nói chẳng đâu sa thằng kia bố Jisu bài mà cái tôi này against này hinna thằng kia bố cái tôi này against này mong sao sắc lại thằng kia bố cái tôi này against này thằng em mà bé ba cũng nó sao cũng bro triple six bro nâng Allah san chốt cái gì này ba cái ta sẽ mất tổng ra mà nó sẽ tổng tổ rồi mất tổng ra dia apa aru di bawah bermana apa naik bagaimana ketika itu di mana nanglas langsung tangsiwan lagi ini capek betul masa sahaja boleh special chin baru kan lain ya cak lain admission nara ke last day nasingo project zaman ke last day nasingo terus kena boleh maksudnya pir nak ke last day nasingo memang sekarang langsung masuk tanggung sini ya kekial kakek dia last tu mak tabu pun dah ini tahu situ apa yang nak try kan tambah kerja situ last tu angsa kan apa coklat dia nanti tak oke roda haleluya sini bisa nanti kita coba lihat proses apa nih bahaya yang lain apa nih kamu sudah tahu orang benar itu saya terang sampai kan ke bapak hai pusat aja kan paling ini pak tapi teman dari taat sampai kan ke tak kalau sensari maya oke jadi kayak itu kau orang nggak boleh jadi perubahan sensar masinggo hatung itu usia punya kau Lord lebih siap dan tak ini save list itu teman tidak aku mau tentang botol teman belah apa yang kisah yang ngasih musaka ada senang itu kekesan lama orang haleluya sengsara hatung itu lap sebenarnya apa yang sabar mai sundro enak misalnya, amen. Ketika itu kawan, sengsara zakat সম্পত্তি kering, jatuh kering, nafkai kering, orang subsah zakat saya mah, ini kecil. Jadi lama kelihatan baru. Tidak ya, nok kamus bahasa belak, tali kamsa, para kamus bahasa belak, sarana ada, tali di kelampak ya, soalnya tu apa kayaknya. Haleluya. Oke. Zar sengsara কিছুই নাই তার সব কিছু আছে কেন ইয়েশু সঙ্গে আছে আমেন প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া ওকে হারাইবার কিছু নাই তামো sengsara দিছে মানে কোন ফানো আনি কমাজানে করেঙ্গি মানো আইপনো আং sengsara মংসসে করি মানে না করি আমা হায়াবলে sengsara সামনে মানি লগে উত্তম আমেন সদিকাই দরকার অজাগ ওদা tong zakda buji atau serai dah haleluya gelenglah mungsabni lenglah mungsabni babe lenglah mungni bokrok sabo nang bono sudah ni berdosika sudah mani mana tamu Yahweh mani ke kaitor borok memang halo relation naragi tonga musunzabu Geceng di sana tam negosi lagi, surai, Yahweh. Karena nasi tam ka soplay dan halop bagi kereng lagi, Yeshua ban. Karena nasi ni bagi lenglamu obat, tutongko, lenglamu obat ini tutongko sini. Opoza hilik tu lengsa berlaku ani tani kadi, ang merokno. Leng lama wana sadikai terkakak. Oke, Yesus Kristus bisno nengka, ngenyada
Bo peace hapma pagwe. Adam Eden garden ma korba. Cibung peace. Syaitan peace. Ada. Yesus Kristus datangnya di no bo ta ta kilometer mudaman abla terus terang saka. Bo ta bo da de no. Ada. Tangni sabo. Man keba okap no. Tama kapismu tamo. Man keba kap no din sable balting no seme ada. Dek no din no seme ada. Orang karang no dikai dor seme ada ba. Dan kabang na ba. Because nung mano sawito bis achi bunga bis. Body simple ya. Luke chapter 22 verse 42. Luke chapter 22 verse 42. 30. Luke chapter 22 verse 42. 아파는 무슨개 무슨개 어쿠리너 어른이 너디 어쿠리너 어른이 너디 에이 어머고 아니 무슨 띠야 에이 이네 무슨 띠냐 응腾 Tarmana tamo. Tarmana tamo. Bozen numa tangi kemana masuk kerana. Utang yo komo sakana. Besar, butabai, aksangke, tongna, muncul, ya, asal pesan ko. Kujan lima payune. Oke, video call tamak kaya. Kalau kita yang tahu, kalau tanuk lah itu teman ni, kita set tidak, nuk kamalai kayak ini dong sini dong. Oke, TV open sini video rotok lah, naikkan aja suruh, oke, di TV tu naik kering sampai tu. Kawan bagai video call saya. Atina tambus juga, oke, hamzah lah mana halak lah tu sini. Tu kalau saya kalau sentang luka Yesus Kristus man ke. Kurino, tamo, noti. Mana tamo, bo, kaitu baike, serap sapano, aksal ke, tongna, bis tu nulisal haksal kaba. Sapule bis tu. Adam de ib di sini mukure. Ib bis tu ma Bible pun dah sejak kere. Because of Adam's disobedience, Adam complained about it. Because beribat apa? Selana permanen. Setelah ini saya menilai, ada tarmanin aku mapok tu mau ni orang share kerja orang berbeza mana, okay? Because if saya tempuru, Adam menunggu tempuru, dah lawan. Sekarang tu berubah bukan sini. Apa tangis apa? Because beri ni pun panjang aku. Jadi pertanyaan saya, bukan ib tanya aku. Beri cerah sesingsi. Kau sebenarnya, tangi bosak kakek pintar dia kasih power tunggu. Bertanjang apa ni? Ada ni tadi special power kayak bertambre. Bukan panjang. Kemudian tu berinya pun banyak kok. Beri tu sawi dan apa kaya berbuat abu, saka. Sawi tam pelajar, bukan parir ka. Tam noi langma, bawa ke mistin ka. Oke, ma panoya kere, orang ni korok sengai. Kalau mana lo divorce sengai jadi saya bilang, ada divorce tak pelajar. Kemana bihi kok naya, kurun selalu berai manusia, kemana selatan pelaj. Divorce, ada divorce tak pelajar. Udah accept sepanjang. Belum husband ni mana sih orang baru. Haipun hati ni opini no lost nengka. Kayak tu baik macam ta. Haipun bintang ni last way patap tau bung pada ni. Tampari ka i lama bernai. Kalau bung masih sekali tu bless kelayu. Lama serenai ke ba. A i di bohong tino lama na masalah mereka
예수 그리스도. 그리스도. 할렐루야. Berini apa sampai itu pak? Tamane berini bohong no, botam ni bless klerika, langma, renai berini bohong no, sama si pekya, langma, renai sa. Serius saja. Memang connect soman sih. Oke? Ada masuk butuh ayah. Big kali payah ba, ada pus. Apa lagi orang lain? Pus kamu tadi payah. Kompis tu nak bilang. Wajib pun sukli sini wala leh ni. Selama ke kenapa? History waktu tu apa hai? Berani leh. Because pus kok pos agak beri bersih salah jawab. Abi apa sih ni abo? Oke, sahabat ni bagaimana? Weak, sabo, syaitan, saiman. Apa yang elat kayu? Naga tamu problem থাকে tabu ni naga. Pointu kebel pilih bisik di sini. Naga tu tak kami ya. Ini naga apa berani tamu le korsa. Ni naga jauh tu naga tamu apa berani. Berani jiwa tu. Thonate go bukol na naiklah. Terus kenapa muna naiklah, kol na naiklah kan muna lagi thonai bo. Nak ketemu nak kumon. Arang-arang itu sudah itu. Lebih ni bising tu taman. Sudah tak baik. Lu kumotei. Santi ke tomi taman tu. Omni ni disturb ke toman. Lo tu lu mau tu orang semua. Disturb ke ni peraksa. Opposition party. Secret agent dah. Secret agent party. Kalau semua apa? Lo sushi ni. Apa apa? Nok. Hai. Yes. You're right. Tangke, pemuda, orang sah, kebun ni kiri mana no, arah tekun competition kiri. Itu benar. Exam kiri mana no, pasal pihak dah season dah kiri. Tapi kai tu sebaiknya tangi allow fly tu namanya sebaik kebel. Bokal kono tu pun segari pemeda. Ini safety bagi sih. Sebaiknya kiri mana nak rudok. Opang Eden Garden kesaro, aje Simapang, aje Golden Eagle butang kiri mana no, ada bagi rudok. Tangga bagi se, soy. Okay, aku ni kasi topik tu mesti sekarang ni. Free will. Tabuk tas kayak aku. Reserve kayak itu pun. Haleluya. Tamle kayak itu ni best gift baru nilai kota mungkin free will. Niji decision mana ni? Abu nak kayak itu tas kayaknya. Ada yang ni kayak itu. Terus kenapa? Nunggunya banyak kayak jangan. Nunggu promosi dari tominya buat kayak itu kasih ya. Awak yang ni, nono, elat semik lain, nentang bro, tak tani ini. Itu bagi nono berapa tak sana bro, bukan lebih makan masa. Free will, abu nol, kayak tu ni tani wo, kaisa, give kotor rumah ni, musuh mata, ni musuh mana kayak tu pun dino, mana klien, tani. Terus kalau bilang, siapa? Tanggai dera ya abang saya naik sakit tinggai saya ada tangke dera naik oleh di mana alat kerja tang pun problem berita haleluya sedekah itu kau sabu bisnis nama lagi ya neng ini nomor satu berasa dua neng nama sudah ya kai terbaik hak sakit tonglah musuh hak suka boleh boh Bodino, aku rasa paitat lama yang kena nazar Ili lema sabat kami. Oh ni kaito, tanggung dengan ya karena. Isi sepano kami tu namu sunjaga. Hai pano sambung sana bagi.
step 3 day. Okay. Jadi kayak gitu. Verse yang kedua, Matthew chapter 27 verse 46. Kayak itu yang kali conditional. Tanggai, je bis nenggai Adam geraka, bis na tahu segi salaka Yeshua. Matthew chapter 27 verse 46. Boleh. 어러 바살라여 동나이 바크라 보러다 Hey, 보러 사모노 카나웨 하이 흔나이 살라키야 hey, 뭐 일리아노 링이 동카 hey. 로딜러기노 보러니 베레 코럭사 돌랑게이 Apa dah? Ang besok sabah 46 sableh, no, 46 no. 27 ni, nak besok pun tu ada. 46 pun ni. 사령이 그 다음 응드디요 Hey, 지주 서던의 하이 흔나이 지르카 hey, 일리 hey, 레마 사박타니 hey. 어버케 아니 까이터 따몽이는 아노 키빌랑 Mesti nak bilang. Eli. English pun tak ada Eli. Kompromi Eli yang pada. Okay, awal bagi no, belum nama semua kalian. Language skill. Tahu pagi thakat, cuma language nanti berai, hari ni mah matang tu orang. Asal kena caita language skill compulsory mas serupusan. Ni jadi ko Bengali, Hindi, English. Master sah, Hmm. mungkin orang saya master, master sah. Mas Patrosa. Future no futur nerota na. Asal dari futur FU 40 U2 RIV ke futuri. Asal asal future cerita angko ba. Okay, abo sobse angko ka cindo no, cindo orang bisino because koko pakai sengkala ke bikin jaro he dona. Okay, cini koko ni tone by, ay English ni tone pula. Sekarang apel sebenarnya yang sesuai pronunciation ni tu ni. Apel. Okay, apa heroka? Okay, sengaja di management kasih ni. Because exact English pronunciation nara tak kakek bo yang sorry yang bo. Itu benar. English pronunciation aku sila ke shorthand serendah. Ngaku kamu ke positif. Okay, kasih pun mistake lah. Aku kasih kau ayat baca tanggal dia. Haleluya. Sabu yang kali nikah. Sabu no. Tanggal. Sabu nuntak teman apa lagi? Sabu seginaka. Sabu nikah. Lagi sabu yang kerja teman ni. Ada. Abu sabu ni agar nak itu, tanggal jenengan nama ni Abu Yeshua nanti baik. Amen. Jadi itu kau. Ngesenggut tam membadara jisun taribo. Bot tam nengatang itu saya mana, neng kita mana saya mana, neng botabu saya mana sini. Yeshua na yasa yang kita mulai, Yeshua bertansang kita mulai, bawa bertansang yang kita mulai. Haleluya. Tansanya mana no, kai termusun pano, nono, tay kebangin demi yang lain. Tomol tansang kere, ya biya kaya, kub kibiya. Okay, jepru kai terya kere lo bahai feel awzaga sen. Sabri bising pe, Yeshua bising pe sen shiwi bano. Eli kano, lama sabatani. Okai tu nentang ano, itu nampil, waham tu kono saya mana. Ambangnya pun nengamu sungguhnya. Biarlah nengamu sungguhnya mana ya? Bukan itu berkati, nengamu sungguhnya. Biar naik itu nengamu sungguhnya hendak makan nordi, mentambah nengamu sungguh mentah. Padahal kau bijak sih. Bukan itu anu berkati nengamu sungguh. Bahagian lama aja. Jadi bukan itu anu berkati nengamu sungguh. Amen. Rest, stress saja. Lenglang stress saja. Okay, Sony banyak kebangi kemani, lenglang aja. Jisu nak kebang mana sih lenglang mau.
할렐루야. 선이만은 그박 되는 사야. 예수 안에서 그박 되는 사야 되고. 아는 그박 되는 집이 살려야 되고. 안 맹라고 사박니 abis man tambak teko karo ang bokro anak kebakti ang bokro adik terapi ang bokro ang tamu sungkawa zutrani pokok saya tengah tiba dia boro bokro nisrele bokro ni marino boro nisrele foto na makan lalu kan berana ap foto na kata bergana kebakti ranu ini ada fitranu social boro fiber ke 포즈를 잘못 보면 아싸오빠 burger 카다만 꼭 사오 발버그 사면 그래를 내고 할렐루야 praise the Lord 그비다 생활하고 상갈파 그비다 에이 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 ada ba 에이 Papa patient of Christ is the Kradi Jepu boko shikana nabagai Apu no chibu no bokro kasrap zakat Tamar bokro khadijat tomani bini bagai Golgotha Widirman tiga tangiko Kam serem buka Golgotha ti serem buka ni Golgotha tamo koi laro Golgotha man mana tamo Pordi Hah? Pordi John chapter 19 verse 17 nanti 19 bulan 19 ni 17 I think dong Hah? Apa masalahnya? Tiga tahun Alam tom sana no Genesis ni je i pokrok mini nung ke pokrok asranai pokrok yang musuhnai apa pokrok ti pele mana aku aku selalu bersama dino ya sama asal aku saya kaya dekat Pordi 17 Pordi adam bokros balai fataro ongkrai bokhrok sara hanai kereng sawa phagya Oke, Golgotha mana mana pokrok sih, mana ada pokrok project tahu. Oh Golgotha ni borok sabo, David. Terus kenapa? Kita tahu, Goliath mana? Goliath di pokrok mana? David ne Goliath ko पत्थर से मारा फिलिस्तीनी लीडर yang David के इजराइल में राजा ने संसद नो हाइफा नो आ राजा बाबा नो राजा ने सिया को रिकॉग्नाइज केमिया को केपन सिया को आई तो सीक्रेटली अनॉइंट कर दे क्या राजा माने राजा बोले फंगना सॉल राजा आफ्रो प्रेजेंट हो द राजा ने में खंगी तो नहीं सॉल की दिशा Ben David ni pun tak sanggup Saul raja ni sekarang kau. Memang no, anu kelihatan bujuk itu mereka. Apa sebabnya? Angkanai. No tas taman keba Saul kau bini dress no sama sebenarnya ka. Azakan sebut juga raja kan dress kau pakai. Dress masuk juga bini ke. Aku nanya baterai. Mana kau kira itu kamu kau nanya. Karena no dress raja ya, sabu raja senam, aus raja. Itu benar. Anglia, apa dengan Anglia tadi nengya, bising sabu tu abus. Haleluya. Tahu David ni bising wo raja somai sabu, sabu ni mungkin tanda. Oke, sabu ni mungkin. Tam kerja Goliath no, kolong kau sabai dulu. Sabu ni siang baik itu terraka,
Boto seng setelahnya. Hati ni seng main nak ni seng main no. Raka pokron romoy. Mali tangka. Aron ni jaga kelapa itu kan. Pelang mantap bak. Mengsusuk jaga pop na bagi. Pop jaga pop jaka. Desam ni pokron tawa tolo. Hak bol kata sam ni cross kai jaka. Mungkin kasih kami itu saya juga. Dan akhirnya ke cross sakau. Jisu ni yakung tu sakau sih. Eble anda juga sih. House kelaya. Ada. Normal tak apa already je kasih kamu ni. Menurut kasih pergi. Aku just tahu program dia ni sih. Oh no, abang itu elaborate dulu sih jadi. Aku just asal kalau naik ni rumah visual lo, busuna balik program. Haleluya. Sedekah itu apa? Zaman kabut adino je bemar pelan zakah. Mana bemar hamri zakah, lama tamai sumsum makar zakah. Abang tu mengubah banyak macam tu mereka. Dengan naik keke kebama seramai dan animation roh petam kelai, aku lama roh penuh. Itu mana? Nesentamen buzi mana tak? Visual baca perlu kangke, bokap betul roh penuh buzi. Abang sinema naik mana itama, ya. Story hoite nasam hoite berapa mana kau? Jadi nasam nanti tu kenadi, musik ni kecak kayaknya, nopo naik di kau kenadi. Mesti nak ayah hanya tolong zaman lagi berang, lagi tu mana temennya. Awak bagi baca Bible porinai, oke? Nang abang kita porini, oke? Mengarang bukti observe kini. Kurasa kalau tanggi, golbot tanggi. Terus kalau lama lagi mazin kau porini, mengarang itu seperti. Jadi kau itu apa? Sahabat bisnis nama sungguh kita mana? Musungga kita, nak kita bukan musungga kita. Mungkin bo kaito bermakak sinai, ambang bo mana mano, hei lama tu tong, hei mana kena tak, piawat tay lama kiri. Tamulan borok, sunjak lagi borok nomor 3 ni, borok ni asal finish sabo, sabo nengka, borok no habis no nengka. Abu baik sabo ni benefit nengka, borok ni benefit nengka. Jadi kaito kah, topik kamu, lem kamu. Sabdi bontok apa? Sabdi seni bagai. Jengbo zagao tominai. Sabdi nok apa? Apa ni no? Yeshua taman no maran no. Yeshua ni sabo togisho. Jadi nok tominai ada tam tomai. Nana song taman no tenai. Malu sone dari pembanai. Kini cuma kajian dalam bilang. Nuk kena malu sone di Jawa Barat itu kan, pelangat itu masuk. Itu ya, sedekah itu kau. Haleluya. Nah ini samung pelak hari ini buat nuk konggo nonsusu samung cuma ini logi song selamnya. Engkau mami logi song selam. Kamu orang di koroksan ni kait dengan pusat pelajaran sih. Determine dari anak-anak nak pergi tangga. Okay, ini just is a responsibility mak lain, but main purpose sama lain dia, marah nak pelajaran dia, main purpose okay, nuk menjadi kazago, kait dengan pusat pelajaran sih. Jisu benar bangkit tangga kan kene, areas kait dengan kalau agar pelajaran sih. Amen. Baru sejak pengaku. Per di Revelation chapter 14 verse 13. Heaven will be a place of rest. Tangis semua heaven telah naik. Tangis semua cukna hot telah naik. Apa ni answer pergi. Revelation chapter 14 verse 13. Chapter ni terok. Pergi Rasul. Revelation chapter 14 verse 13. Hey, contoh ni terok. Afro ang cuknahani hai ni samano kenaka. Okok no sidi.
네. 보라 합사자. Pola hai ni saka. 네. Ni abo haino. 보라 하이니 사가. 아버 하이노. Borok ni samung borok bai. Baksa thangma bai. Borok samung gerak tangmani ma lenglanai. 어떤 참으라 그방마 responsibility fulfilling kalai poza kolaje duka. Piaba azara tammaminai. They will rest from their hard work. Asal konstor kaima makaya because adam kok kenangi samu sobe samu kaima toka. Tahu jisu kok kenamani bai lengla mung sobe mani al lengla mung permanen lengla mung subor mani nai. Haleluya. Ambune ribut mereka baru kerja. Rest in peace. Enggak. Sen osun sanaya karma ni main purpose tamo rest kena bagus sih. Aku sih kata. Ambagi no sen saro man kesengi tonga musuman ispele dakti kaido kan musumzak sarong ber jawab berkeladi te osun saro ya keri jasakan tonginya namanya rest permanent rest atau sobat kecil bagus aku. Haleluya. Ketika itu paham. Tabulah resto ya tak. Tabu resto no, itu no, tak tongkok. Responsibility setongkok. Haleluya. Apurke as a hard worker responsibility setongkok itu sangat penting. Permanent di noroi lengla mungus mitini kontogo kalai renai. Amen. Praise the Lord. Sadi lengla mo, sadi rest. Okay, kaisa par, mana apa rest ya? Daily se rest. Tamle daily ang samo bay, kaitur bay Yeshua bay. Yeshua mana tamo lengla mo. Yeshua mana tamo lengla mo ni bokoro. Ake seng samo bay, angkang boza kawo, kini tamba Tuesday. Ang lengla mo mata tabo, lengla mo mata. Lengla mo mana baria, lengla mo mana Jesus. Sabu saba Yeshua. Sabu rest Yeshua. Amen. A rest ni bishingo bo sentam noka bo puila grace regrawo kesara ano tono tebo 7 mana tamo complete simia rest 7 mana tamba rest lengla mo itu benar. Dan ano puila tamo regraka kairuka te ano kesara tonika te paithal kana borok mane bozaro tonano lengla mumbai khairut ma complete by khairut mani kesara tonoi ana tabuk tam ke tonka senno bage tonka full of secure te mung sanate wala sanate ya oblong nasi ko tam tong grace yang bus nasi ko tam tong lengla mu anggoza kawo tali ka hamsu ka boleh disade Sadin jalan bawa anggas hamsa suka boleh disade jauh terbasa ayat